Nuk dek arek puisi amparan pare hejo jeung endahna hembusan angin ngagoyangkeun tatangkalan endahna neng pupung ibarat bulan caang di peuting neng pupung tungguan dek cabak aja. Wih, naon sih ya? Aja nak kenal nih ya. Wih, sama segala doa memang pari tua ya kah. Justru iya teh tradisi urang anu leungit. Kudu diakeun deui atuh. Ten urang sah-sah deui ya. Betul. Lah, terserah sia we dek kapangan game online dek kah. Enak ya mengisi jualan teu. Kunci jam sahabat sia, peraku nanya ke dek. Tadi nanya kan kasih hasil yang si jualan ngomong. Jalan Kalau kenal sih Atuh ku awewe. Kan karunya baturan urang kitu-kitu gejore-jore gini. budak angon bobogohan. Geus enam kieu wae deh. Kalau main eta dari anak si jualan pan karunya urang ngomong tangkan he jualan. Ayo. Terus tunda nyanyi main. Udah kunci, naon itu udah. Anjing mah si jualan karunya. Woi, kenaon sih ya? Hei, Wae, kenaon maneh? Gua mau orang kergalau, Bon. Kalau kenaon maneh? Agar dia kala tuh ge. Ngobrol. Mal. Buka rokok nanti. Ketemu kan. Bener Christopher. Doi. Cingoy. Jadi wae. Iya orang tuh. Hah? Gara-gara kamari teh ya, orang ngapel. Jurang teh diambekan dek minta solusi wae ti marane gitu. Pusing sebenarnya mah menyendiri lah ka dia ge urang. Siang geus ditembak can. Boboro nembak nu aya papangi kolot. Nah sama dek diambek ku kolot. Mah eta. Hah? Kolotna. Atunya sorangan minta mobil ka dek. Sia teh kudu intro, sia teh jelema teu boga, kudu intro sia teh wa. Oh, sia jare patut oge anu geulis. Ampun deh ka. mikir. Tah ngarokok tah. Pandai ke boga harga diri ieu teh macan dek da sakumaha ayeuna kumaha carana dek. Makana ulah dari murah ulah ngangon wae ka Jakarta atuh kali-kali. Ah geus teu sanggup ka Jakarta. Paranas ngeunaan di dia adem gitu. Adam mana buah anu aya dina wae yang teu mau diterima. Bodo amat dina ge nu pugu mah dek. Kumaha carana wae minta solusi ti marane. Kumaha carana minta solusi. Kumaha carana tah si neng puput teh bisa bawa ka dek jeung luluh tah si kolotna. Kitu. Bok, lu udah berapa lama kerja di Jakarta, Bok? Ya, adalah 10 tahun, kira-kira 10 tahun lebih lah. Udah punya apa aja tuh selama kerja di kampung? Ya, punya mobil, rumah, sawah lega itu punya gue semua itu sawah lega. Berarti sawah yang terkenal itu ya di kampung lu ya? Iya, itu. Mantep. Berarti janda banyak ya di kampung lu? Banyak janda. Kalau lu mau janda main aja ke rumah gua, ke kampung gua sono. Wih, ntar lah kapan-kapan gua main ke kampung lu. Ntar ada janda yang baheno tuh. Yang bener lu. Iya, tapi umurnya kira-kira 70 tahun lah.
Sialan lu, masa janda tua dikasih gua. Ya udah kita jalan dulu ke mes deh. Oke, siap lah. Bil, masuk dulu. Siap. Waalaikumsalam. Gampang kasih hati lah, ambil lainnya. Bil, duduk sama Bil. Siap, Bos. Bok, ngadegen tuh. Adi mana ke pilar? Biar mana dia yang menang itu deh. Bawa ke sepupu. Ya, sekarang si Popo letik lu sana gitu mah. Bantu Umi nak di penta mobil, sawah. Penyawan beren si jual mau semua dipengulitkan ada pente dijual, keluduan dijual. Perkelakuan gitu wae. Ngabaran tahu. Saya udah memang lah ya. Tapi lah gampang kalau gitu mau orang kombinasi Popo mah. Letik urusan aja kayak jaga nasi juham gitu. Tong sieun gitu aya deng dia gitu. Oke, kurang jaga di sini bang. Taruhan eta wanang bae percaya kan Bok. Pokoknya lu sama balik gitu ngayakeun dia si juham. Gampang kayak aing mun balik dibereskeun. Teu nyaon sawadek tuh sawa lega dek kabeh. Percaya orang percaya. Jibir dek kabeh teuleus sieun itu si juham. Nah, gide kira itu mah dek. Hayang bara duit itu serah si Pupung. Tadi Yo, aya. si orang kantor wae kayak mana kayak mas sepupu. Kumaha? Oh, gampang aing mun balik ke balik kayak Bok, gua kagak ngerti lu ngomong apaan tadi. Gua langsung pulang aja lah. Kagak minum dulu. Kagak, gak usah. Takut bini gua nyariin. iya, hati jalan. Oke, nanti di jalan. Bon, Naon col kali? naikkan dek. Anu mah kieu Bon. Wayahna pan supaya si neng Pupung teh bogoheun ka dek. Dek minta teh solusi ti maneh. Sia we. Pan kitu aman. Pupung! Kurang bogo ka maneh, Pupung! Saksikan, Dan tonton, subscribe. like, dan